Tapi subscribe dulu channel kami. Larimpo Channel. Oh, Larimpo Channel. Udah bang, nih. Lihat nih. Mantap. Cocok dia cocok nama tangi. Ini apa cocok? Pada bisa mau, masuk lepak koi. Dia tuh diseng bos. Andaikan diseng, agak usah jalan lepak koi. Iya bos. Udah poin bawah nih bos. Yo, jangan dimari ya bos. Ada pemana kau main? Biji kau. Kau proyek. Mana nun raw? Kecuali manga. Siap bos. Laksanakan. Let's go. Madu layak bos. Bina mulai ko. Bantu nih bawa dengan doa. Amin. Sebentar lagi dapat sepatu. Sepatu baru masuk dong. Sepatu cakar. Terpaksa masuk. Sepatu kejutan ya. Sere. Oh Sere. Sere. Bukan di pesan kamu Sere. Satu laras sere. Kasi bilang mau kalau jangan mana udah menjadi doi. Nih asing lutus di sini lo mana menjadi doi ki. Seselopol aku melihat satu laras sih. Bosking, asing tuh nak gara-gara Indreng. Bos. Agak bas lain deh. Dengan Sere bos. Dia tunggu di kamar ya bos. Dia tunggu di dapur ya bos. Kamu tuh di WC man lulur. Itu kan di WC bos. Aja nunggu sih. Paling lah saya itu mau belanja si luar sepan. Kemana mak jama? Mereka pengeluar ya so. Ngabung kasih mal di sekantongan. Bos. Ano? Tidak perlu. Lokan iku mak jama. Jangan kalau kari hina. Oke? Iya. Masuk. Langsung terpaksa masuk. Gimana dia gaga di garis bangku tanah. Tadi ente pas seding. Itu magaga kan raw. Masa di bersama tuh mang. Yang mata ko tuh bos.
ke story di bos ya. Aku merasa mantuk natar bosku. Ah, dia sepau ya. Pacar nih bosku. Kalau di bos ya. Amir bos, bukan nih. Bos, anak alamin ya bos. Nah, nang kita mana? Masa pun itu ceramah jam lah. Ini mah kalau tadi tak bos, mengaku ah. Jangan ganti ka. Temang kia diganti na ganti. Lano, kurang mutana mata tu yang tidak gantung. Siap bos. Aku malah kepujin na. Sebos. Kalau na. Hah? Tele sere ro. Nagkamade de na pahawala ro. Bos kinta ro. Sebawa buana. Hah, aku situ lang mitay. Kita tahu-tahu nak ururo. Mak benrengi. Apa ada siri? Mak bukui. Siri. Manguloy. Hoy siri. Hah. Hah, paparta ba una? Hah, baru saat ya. Oh ba, fix. Serier. Oh, haruslah bro ya. Mendingin. Masuk ya. Udah wala tahu diculik. Maga kak ya. Hai ndoy. Dia kan akai maladoi wajah bosking. Kau doi koro dilaleng. Itu sedih lo kurangi. Kotok banyak masuk gajin nai galeng. Wala to ni gajin nai sere. Wala to ni gajin nai bon. Masuk lah. Kalau lang kita ro boni na yang galeng macam. Darah muda anakku sapi. Darah muda anakku sapi. Boni. Digalin, nagkasyalin mo jama. Luis sing bos. Hah? Kau situ soalnya nana ero. Nakanasisi na undang-undang ro. Sige Boni. Ajo mo beting galeng. Si bos. Mondong-mondong nana ero. Nonde gaji buta. Kau pada siman nga panjar. Di motor ko bati-bati ni bos. Rencana fokus na jama bos. Masuk ya tuh Boni. Iya Boni. Pandal kamu toko Boni daripada gelin naik sere. Nut ke hujie kayak anda dua. Di pandal kamu toko
tanda bano, Boni. Kamu tuh dale. Beli aku hembo di susu kambing. Mendalang. Tapi ya ulang nih, Boni. Kurangi lo gaji nu deh. Karena kurang pemasukan. Ya seboleh kreasi. Masuk Boni. Bisa masuk, Bos. Lo kan hari main. Lo di istirahat Boni. Ada dong. Kasih naik. Dia mau hujin nih ku Boni daripada naik. Andalam mau toko daripada naik. Kan joter. Bos. Ih. Sana ya, Bos. Aga bos lagi. Saya coba boleh soalnya. Bos nih. Kasih berita kabar bos. Aga sih. Aga ya. Bos ki bos. Nasuli sere bos. Gua digaga na masuk nih bos. Maga dia mau alih lagi. Mata sede kak bos. Mega pak jaga na. Ya bos kiro. Ilo kapan natis? Ano to palo ay ka internet ko dia? Ano to minang anak guruku? Mago tuh, Bos. Lo cara kasar atau halus? Wala manang ya. Tidak, ko ni. Kana otak lo dipakai ngiro. Otak. Di mana lagu tuna? Sana di Bos King. Bos. Aga di wala bos. Emang lales ki. Aku mangoto ki. Mandi situ ongko so. Doi si. Eli subi mato na pagi mangoto. Masuk ke lain? Terpaksa masuk bos. Apa namanya? Bos King. Kenapa mulu Muhammadang? Kenapa itu kaya dewai? Selalu murampe. Bos King. Sebentar sere. Bos. Kenapa ka, Bos? Di dalam teru? Jangan mat terus. Doi situ ko bono ko. Sen sere. Ba itu bos ulumba nih. Teh, ini di kanya pekero. Oh. Temu taron ko tako Bos King. Engkan agak gitu. Katu. Oh ya, dulu aku digaga. Enggak. Asere. Bos. Bos. Ale doi. Masare. Bos King. Pemulanya sedang seterusnya. Rival ke Materu. Bawa matang. Dia pernah janji. Putih nama Bali tiap tahun. Oke. Dari sana. Bos. Ngaku bos. Bata bos King ko di bos. Oh, minta mata tuh ya. Di mana bata? Tidak, mengalo kali-kali ku galeng. Di hololongan na. Kok kak bos. Jadi bos yang dikit motor yang di bos. Dikit malau tuh bos. Dia dah ngoto. Doi situ. Malalan ni. Dia malalan mo toki, mo toki. Masuk galeng. Pas masuk bos. Apa hal ini? Harus ki matu strategi. Di mata di ringati bos. Jiko sere. Nasuma sa loob bola. Nasuli si kumatu. Iya, Bos. Ya, bagus. Iko Boni. Siwa iko galeng.
Matu pikir lapangan. Kau ngaji kok. Pokok mah tadi sana. Bos. Kamera rolling action. Pasti pemulihan dan seterusnya. Rival kimat terus. Iku bawa matang. Kau tiada mau bawa. Boleh kira-kira sih. Masuk Boni. Masuk bos. Bukan aneh sih. Ngomong Mas Toba. Mal panjat. Dia mah tuh nang bos dekat-dekat Sony Bang tuh tapa-tapa deh. Kabar ibu Ibu kan Sya. DJ taro masuk. Tiga